Nyelek ko abon je. Kora nukun ha kakak putra. Welcome to my new blog Jota ko. Armeta blog video joto ko kan sagun daram neto don ha tabon alerin kakak putra team hankun ha dare akana ko ar hor ko do pura bhid nyo akan gya ko tehin don ha Aadhaar card final ok kana hor ko pe nyel dare ko kan gya cheleka ko video ko rakana ha tabon kom somte ar gapa ko don ha pura video ar no noka game play ko agu ka ar hor ontin dekha nyo apya ar tehin don ha paraj ko chika ko epe ma chik ko chikai ona ko hin dekha nyo apya chikate che alerin kora ko nyam ka mane noka game ko ini kena tabon mane game mane chida ko mena na do juha oi ona noka horin dekha be kana he je nyele ka be ye ja kana ko video kana ko ini chalu kana ar kakak putra tim don ha final rakab kana tabon ar moja adi jur moja na jaha che onte ren ha ko pura fitting re menak ko tabon pora ar video re ka continue tahe ko ma tabon heche dekha ape kana ni aro che ko oye che mitan me ona kami hui na supporter api ya boleh say neto don ha tala goda bon bolon kana nuku thamel dekana photo na shoot nyok kara kora ko ar nyelek ko abon je kora nukun ha kakak putra nukun ha kakak putra tabon ar hor ko noka ko bhid bada kana ha do ko uthau idi kana ha tabon tala goda khon ha ar cameraman ko nuku edi sange ko heja kana abo bon bolo kana tala ren ha moja enjoy on ha nyelek ko abon je ar Aadhaar card ja hu jari tandi re jito do metang adi iya kana no don ha final ne ha mena tabon final ne jaha che final ha ko ene jan ku don ha ar ko na ko dare kana plenty shot chalu kana bujhe je first para don ha nyam ka tabon kakak putra dol sora ale aturin gin ha tabon ar second prize don ha nyam ka tetara আর থার্ড প্রাইজ don hai nyam ka tabon noa chen atu ko mena chapol ar four prize don ha bañ uyar ya ina do okoy nyam ka ona do bañ badai gore ka ar first prize don ha kakak putra Aadhaar card system kana ha tabon heche